Voin hi February ni som pakhat sang ni le som ni panga tho tran ni ani a nimin February ni som sang ni le som ni panga tho tran ni a vanglai ni chanchin bo in dan lova contract pe a PHQ pu na complaint the lu tu ngai chan ani ti thu anron chhuah chuan kulpon monitoring te ngeng a chhun hle pusia ta changte chuan vanglai ni chanchin bu editor chu legal notice apingal chu mai alani lo Lianhmingthanga ZK bike karpo angoi mai thei tabik lo Dawt muhlum mai vanglai ni chanchin bu hian an chu ani aron ti tamia mai athu soi kan ngai thlang ma in kulpon monitoring hruai tu te hi hantar langlokila pusia ta changte purua ta sai lo Lianhmingthanga te anni ho hian Mizoram tan huai takin sarkar thil ti dik tok lo te anron au chhuah pui thin ani an malak me tele an malak chhodan te kanron da to thina kanron da zel done in lo ngai chang zel don nia amasa in pusia ta changte in vanglai ni chanchin bu editor legal notice apek chu I han ngai thlam ha support te ang lal hearing a changte BTech mining engineer LLB ati address da legal notice to the editor vanglai ni Mizo Daily address da ka client Lianhmingthanga son of R Klanglin a late resident of house number DK35 din thar 1 Aizol min ngen na angin anwaya thule hla te hi uluk taka milo chiar saka hret hiama kan ngen na ang taka min ti hlotin sakturin ka hriattir che pakhatna iwanglai ni tin chanchin bu hi Mizoram puma mitin te chiar nemberle ngaihdam mumal taka kan lak vek na chanchin bu tlang awani ti kan hreveka tukin ni som February sang hi som ni panga thotran ni chuak front page lai taka in news item dan lova contract pa PHQ puna complaint helu tu ngai chanani tia I chhuah hian thil hriat chian lo le Dawt muhlum om thlat maya heta I thu chhuah atang hian tu po mi panga in a chiar nuwa he PHQ thu buai Mizoram lok ayukta angai to meka hian thu buai thelu tu Lianhmingthanga hian thu buai thelu ve topa ngai sakzui lo le tlan chiat san anga ngai thei turin news item isiam hi mi pui ngai tu na diklo taka kai her tumna ni in ama Lianhmingthanga tan po ming chiat na satak ni thei ngei ni in alanga pani na Lianhmingthanga hian Guwahati High Court Aizol benchin he PHQ KC PIL anga buai pui chi nia angai saktak lo awangin atuar tu contractor tengein writ petition pangai kalpui tur anti taxi awangin Mizoram lok euta corruption case angin FIR athelu leta zok ani chutiang ani lai chuan Mizoram lok ayukta how to ten full bench meeting ni som pani sani somni pali le ni somni thakhat sani somni panga a nein uluk taka angai tu nuwa Lianhmingthanga FIR thelu hi thutling ngei niangain ni somni thakhat sani somni panga khan order alo chhuah towa tin atu ni somni pakhat thakhat sani somni panga khan Mizoram SCB nena preliminary inquiry nei turin alo thon phei to nge ani pathumna tin voin choma khan hetiang taka Mizoram kan chanchin bular le darzau ber vanglai ni thu chu ani ta ka le kan Mizoram lok ayukta chairperson za om tak ne da tanga he thu hi hriat ninge oma zelan ani le kher boka wangin ka client Lianhmingthanga le engineer ro ta sailo ten thu an hanzot chiang le ngal fata ama ero chu van duai thak tikin kan lok ayukta chairperson chuan vanglai ni pala in phone mangin alo biak ve ngei thu chu alo hil na chungin news item a zelan tak ang ero chon alo hil lo thuin ka client ta thian du ni alo hil nge ani he kan lok euta chairperson za om tak thu soi hi annexure 2 and 3 hian anem nget le bok ani ti a hriat thei hatiang Dawt phuat job news item ilo chhuah phei hi chu kan lok euta ho tu te tan po azialovin alom omlo ngotang le palina hatiang taka thu nei tu Mizoram lok ayukta in angai poimu case ani renglaya ki chanchin bu Mizoram darzau berle mitet an ngai hlut bermaya ngei thudik lo le Dawt muhlum ringota ka client Lianhmingthanga tun laya Mizoram khowela kan political activist chaber ni mek chu mimal taka aming ti leu thei turang le Mizoram le namta na thanem ngai taka amalak zela tur ti chuan op thei tur khopa hetianga thu hla news item ilo chhuam mai hi ala thu tak hle a
hei hi mi mal taka in mu sit na in ti ming chen le in ra be na ni ngei a hriat thei ani bok achunga karon soiran boruak le news reporting diglo ani awangin voina tangani som chung kan Mizoram State Day February som ni zalai da so pan hi mange ya ichan chin bu wanglai ni front page a ngaihdam deal na omjenei le share tu te tan po news item diglo report ani an hriat hiam tur khopa iron chhuah le ngei kan lo be sei don ani hetiang taka kan ngen na chehi min ti hlotin sak lo ani ero chuan ka client Lianhmingthanga hian dan anga ma alak chul point isoi sel thailo wang ti karon hriattir ngal buk ache aizol February som sani somni panga notice giver lar hearing a changte BTech mining LLB advocate sile ming saina omani tuna Lianhmingthanga thu soi bengver tak mai chu I han ngai thateang ole oini hi February ni som sani somni panga thotan ni nia kulpon monitoring chuan chanchin du omlo tak kan nei ni tukin wanglai ni chanchin bu chuan do chiang bal thudik lo tak mai choin ka mingthlangin aron tar langa hei hi ngoi bo pui mai mai chini lo heta wanglai ni chanchin tharon zia chu han share ma support ila screen a hen karon da a adu chon lo en paula dan lowa contract pay up PHQ puna a complaint thelu tu ngai chanani Home Department noya Police Headquarters PHQ in dan lowa contract an pe anga complaint lu chungchanga lok ayukta chon complaint thelu tu angai changmek wanglani palai zona changin lok ayukta chairman hey chairperson ti turani chairman ani lo lalmal so ma chon PHQ pu ani na hian complaint thelu tu nen atangin hriat bel du anei awangin zo chian turin lekha an thon ti asoya hun tiam chungin aron in lan lo annuak an hriat danin lekha a mulo ni in asoi ati lok ayukta chairman soidanin complaint thelu tu hi zo chian du an nei thu lekha mangin an hril le anga an zo chian nuwa malak zel dan tur an ngai to donani PHQ in contract and pek dana hian Lianhmingthanga din thar aizol chuan October somni pathum sangni somni pali khan lok ayukta complaint a thelut ani amman gauhati high court aizol bencha PIL a thelut to ma se high court hian alo nol sak Lianhmingthanga hian PHQ hian chengvai bel chezani vel senator police quarters somni paruk sakna atana tender an kalpui dana thil diglo tam taka om ti mu ani thu atar lang du sak zong te invul na atan PHQ tender board sai ani a achang niam pelovin in soifia na pomtlak om mi lovin achang sang te na pek ani thu atar lang bok ti ani hei ni wanglai ni chanchin bua an thu le la chu ti chuan wanglai ni chanchin bu in do ta chanchin thara chhuah hi kangai thu tak khop maya chu wangin thian pa ber engineer rota silo nen lok ayukta chairman voin khan kan han hungal fata ani chuan wanglai ni palain phone aron biak thule chanchin bua an chuang ero chuan a chang lo tin milo hil thap mani dikta lo that mai ni heta hian wanglai ni chanchin thar an ron chhuah kalak thutak em lai chu he news headline sinia dan lova contract paya PHQ puna complaint he lu tu ngai charni ti hi he headline an zia kulmaya tin anwaya khan hun tiam chungin aron in lan lo annuak an hriat darin le khai a mulo ni in a soiti te hi anni hek pani hi kala thu tak khop maya achan chu dot ani wang ani PHQ open tender lem chung changa complaint ka thelua hian lok ayukta hian eng tiklai ma in min ngai cha ngai lo ngai chan turin ko om lo ngai chan ngai po in ka om ngai bok hek lo he PHQ open tender lem chung changa lok ayukta complaint kan thelu kha nikum sani somni pali October somni pathumania ti chuanin chi awangwanga December som pasaria lok ayukta office ataimerong kola office a lenga thil poimo se ho turin miron somani engma lekha minon pelo phone a himron contact ani ti chuan December som pariata PHQ open tender lem kan complaint chu DGP ron soifiana PDF file in lok ayukta hian WhatsApp a miron thon le a ti chuan atu December som pakwa lok ayukta office atangin atu di som ni meeting tour reminder miron thon le a ti hian WhatsApp message screenshot po karon pholan ang hian engkima chiang vek ani
eng tiklai ma in lok ayuk ta hian tu hriat bel du an nei wangin lekha min ron thon lo hrim cho wangin wanglai ni chanchin bu hian Dawt chiang bal achu ani hetianga keima mai ni lo lok ayuk ta chairperson ngei po ati ni lo puiti anga Dawt an chhuah hi wanglai ni chanchin bu hian anti diklo chiawani dan lova contract pe a PSQ pu na complaint thelu tu ngai chanani ti headline hi Dawt muhlum ania kan thu boy thelua hian soi to ang han lok ayuk ta hian min ngai chang ngai lova information miron pek ang khapin active takin kan chenghal zung reng zok ani tin wangla ni chanchin bu in hun tiam chungin aron in lan lo anwa kan hriat danin lekha hi amulo ni na soi ti an chote hi Dawt chiang balania eng tiklai ma in kalak atanga hriat bel du nein lok ayuk ta hian hun tiam chung nein lekha min la pelo hrim Dawt muhlum mai wanglai ni hian chu ani lok ayuk ta hian poimua chuan phone call le WhatsApp mangin miron be mai thin hetianga wanglai ni chanchin buin Dawt ngel ngan tak kalphung thar Dawt ti hial tur khopa Dawt hlang hlak an chu hi ngoi bosan mai chi akangai lova chu wangin an chu ni ve vo in February ni som sangni somni panga thotan ni hian lok ayuk ta chairperson ngei po soito ang khan office engineer ruat sailonen kan han hungalani kan ti to ha engpo ni se diglo takazora mi puite rilru huai koi tumna omani ti achiang le a hetianga Dawt ngel ngan tak an chu wang hian wanglai ni chanchin bu hi legal notice pe nge thul kan tia chu purhiata chang te tenen an in lama kan boi pui ngala chu notice chu wanglai ni office dur tlanga purwata sailo hian alo pe ngal ani ati khan thil kal zel dan tur chu wanglai ni chanchin buin kan legal notice anron react dana ala in hil don chawani zorami puitam tak chon kan lo hrianga home department huaya police headquarters building somni paruk sakna tur open tendera dan palzu nan na satak tak om wangin kulpon monitoring chuan high court a PIL kan lo thelu to ani kha high court a kan PIL ngai tu masak berani khan gauhati atangin chief justice alokala apumani ti achiana chu chief justice khan work order mutu contractor ten hena a copy pve vecturin min hriattir that ani chowang chuan chief justice thupek ang chuan ke ni pon a copy po contractor a mutu work order nei tu ten hena hian kan perfect boka ti chuan high court kan in lan voi ni le na po just the chuan contractor te address le contact detail thelu turi min hriattir le a chu po chu kan ti thap zelani high court hian PSQ open tender lema complaint kan thelu hi anolo ta chuna chiang e me mani chu tiang taka ti tur min hriatira piang kan zom thap nuwa avoi thumna na kan han court le chu high court judge te chuan contract na thu buai hi high court dan ang chuan PIL hi man thei anilo cho wangin thu buai chu writ petition mangin contractor tenge in ron thel lut zok ro se antile thung ta ni PIL manga contract na buai thelu theilo hi state dang high court a chuan kan helova kan hezim poni mai theya he chu gauhati high court dan bigania tin supreme court lama phei chu lo boi pui to ti advocate pakhat pon asoi ngei ni gauhati high court big hian PIL manga thu buai ngai tu thelo li saneya chung de chu han en lokila karon pho chuaka asap tongin chu kan soilo ka pakhat na chuan in nei tu le in lu atu te inkar thu buai hei PIL manga thu buai thelu the anilo pani na sarkar thokle an pension chungchang pathumna mimal inkar thu buai hei hi PIL angai tu the anilo palina contract na thu buai hei taki kan case khani chon pangana chuan nupui pasal in nei na chungchang thu buai hei po hi PIL angai tu the anilo chung item pangalis zinga chuan contract ha chungchang atel thata wangin PIL kha kalpui zel the anilo wa heng item panga te hi gauhati high court chuan PIL manga ngai tu theilo ti in dana alo nei that maya cho vai gan PSQ open tender lem thu boy po chu court in lan voi thumna writ petition manga contractor te thelu thir jok turin thuron min lo pe ni kha chumi amzia chu PSQ open tender lem kan complain hi high court hin anol ngot lova PIL mang lovin contractor ten ron thelu jok mai ro se anti ani thu boy no lamani lo a omzia chu high court hian
helam kongka ani lovin solam kongka atang son inron luzok alongai lo mole minti tina ni chu nima sila PSQ open tender lem kanon react na video masalam a kanon soito ang khan atira sarkar thilti diklo alung oilo contractor sarkar khintum miron betu te ngei kha athen minister ten anlo belung oya longoi ri phot ula ale peka karin du sakdoni tin na te anlo intiama ani anlo harsa vesia ai nuk dok le tamaya then khatla ruling zpm a chanvo thadeu beisei alu antuma wangin ai nuk dok le boka chuti chung chuan hun akal duaka anu fe a ding tlang ngam om chun pakhat om ma se alo tlai le fe to box sia wangin thatharin lok ayuk ta lama kalzo kang u kadita a tundin hun hi kan thleng ta ani ti chuan voina hetiang aloni ta ka chuan tuna lok ayuk ta lama PSQ open tender lem chung chang akan khenchin kan ron update ngal lo anga soituang khan nikum sangni somni pali october somni pathum khan lok ayuk ta PSQ open tender lem thu buai hi kan thelu dani kha ti chuan nikum november ni somni khan DGP police headquarters chuan in soifiana anron thelu vele a chu ani soifiana chu ni som panni thlasom panni sani somni pali khan lok ayuk ta full bench cha ngai tu ani chumi nuwa lok ayuk ta full bench in arel angin ni somni december sani somni pali khan meeting kan neya heta hian police headquarters lam in soifiana kan chang leta kan soi ho bokani ti chuan hun local zela kum alo thara kulpon monitoring chuan kumin sani somni panga january ni som le pathum khan lok ayuk ta atangin thu kan huwa chu DGP in soifiana point sari chu amal te in chana pasari kan thelu le a heng hi lok eukta du dani sap tonga zi ani ti chuan kan complaint le police headquarters lam in soifiana zong le keinin kan chan le na zong chu lok ayukta full bench chian angai tu nu in kan thu boi thelu chu thutlinga pomtla ka angai ta a ti chuan thui chiang turin thamasa january somni pakhat sani somni le pali khan director SCB aizol hena preliminary inquiry order athon ta ani hele kha copy hi keipo lok ayukta hian miron pe bok ani SCB hena thui tura order copy chu adu chuan lo en ula he screenshot karon da chuaka he PSQ open tender lem thu buai lok ayukta full bench in le lam thungun tak angai to nu a thutlinga alo pom hi alom khop maya zorami puiten rore na dik kan la mu ngei kan be sei tlat ani engponi se tu na kan ron reaction ber chu wanglai ni chanchin bu in dot a chhuah hi ania kan soi to ang khan legal notice po ani la vo in khan pek ngal ani wanglai ni chanchin bu hian dot a chhuah kan ti ngam na chan chu vo ina purwata sailo nen lok ayukta chairperson ngei kan koma chuta chu ama min khil awangin wanglai ni hian dot a chhuah kan ti lo thei to lo achan chu lok ayukta chairperson meu chuan dot min khil kan ring thei lo ani kai ni chuan ama hi kan ring to kani pumal so ma hi tam takin kan hriat angin PSQ open tender lem hi home department hnuai thlengani tunge home minister ti zorami puiten kan hri ang bokin wanglai ni chanchin bu po hi tu ta nge ti kan hrebo chowangin home department nuaya corruption lian tak chuina tura wanglai ni chanchin bu in dot ngial ngan alo chhuah hi mi pa ngai tan chuan mak ti turte vak po ani lo home department le wanglai ni chanchin bu an tang dul le ani mai amak mi alo ole ato beratan chuan kalphung thar sarkar sa ipol sin sarkar ramro rel na pathian ram tundin tum sarkar chief minister le party president na presbyterian ko ran upanei inti sarkar min en chin ruti tu sarkar hian dik takin rorel sela open tender lemte departmental works lemte le supervisor lembanga diklo taka sum siam hi simin dignalal tiang nen huai takin rorel sela chu rammi puite be seile kan pathian du zong takpo aninge yang